adekvata, moli za nas. Prvo radosno tajstvo, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Po Marijinu zagovoru svemogući Bože molimo, za milost da svom narodu oprostiš lude grijehe njegove, pohlepe za užicima i bogatstvom u kojemu na tebe zaboravljaju, častohljeblja i taštine u koje se svijetu priklanja i za njim se povodi i tvoju slavu sebi prisvaja, žudnje za moći po kojoj se od tebe posve odvaja. Oprosti nam, molimo te, grijehe naše.